nyina kwaba eba me wo case na eneso ye fiada otwede afọ Nyankopon ada mo de etwa from Monday be si fiada na ede na ye ani gese ye de aseda ede be man because enye politician e mankwa ena enye ohene ene mankwa na enye wusika na wonya na mankwa basika de onye bi a masa rebi e cash because money is supposed to be enjoyed enti anda ye de aseda kese ma otwede afọ Nyankopon so de ye nkwa na san dum ye bio na wa me abebe hia e wo me wo case na aha ya Adom TV so yewo azoye na yeshia ntie ne this week ebe awon case aye discussing ehu be bie ni pani emwadwene mu da hwe obeyi ababawa nani age but ono hwefia ebi ni ho ana obo ni tim se amfa ne body ne ncheche kwa wati ase ode be ye adwuma but ode be ma be ma wosombo na ne da form nti be ma wo ni cash wo account ma dog ho wo hwa na be ma wo ono na sori awokọ no nkobia eno so dog ho nti we ba no ama no boje beat na we ko we ba no abo no boje beat na we ko we ba no abo no boje beat na we ko afede wanya abante ba ko awo nani da fom ne ade ne so abante onko na so ni bi no se twen ho ba abante ba ko ba ya abante de oba ya okuta letter o se ofri achimota branch o ma so mebodi ya kire ani ade ne kwa amakom okumase branch okuta letter e chese an oyo de boni ne lawyer for ka se bona fide member Christian believer na say the urban believer Bible believing person and okoye no muji ne to mu ohun obey hu ofe no so feel no ba ya boy gay yi wo body hips tata mu enufuo yi so ehye ba bia na nim so da ho asem TV na oji ne to mu se bra no boa hwe edin enhyehye be edan a otim ba bi otie adwuma a oye ene nkrata cry what dan no ho se oboa pentima meto se na Ghana for get aba mo se manu mo abie mo pe cash aberi cash aberi chinchinga aberi talia aberi ayi sausage ana boy no so te obi ka no akopeja na ode chi brightens jejeje ode beji ege yi boss afedi ege no wedding day no hu se ka na boy ni timi nya ne dia efi otimi ne nya ne dia se de oka che ni nyina sika owo ne ade age no so nani abrese ope mo wo sika se no oboa ya sheka waso awie ayi usofo abompa egu awade esu nti ayi awade clean ese obey oyeden uni moba no so hu ya na dwo no say honeymoon nti be man so don't even kan say udi intro nti honeymoon no say ne say ye be bieja obey so si de bi udi intro chem no say hwe una ye be bieja na dwi be me so ne prepare me ya menya ye wo sister de piano ye bieja na wie afa de obey si ye rape ane say hwe be man ka say madam wo de ko police station bi obi emu a upa hwe na oye ana hwe se otigo na wo hwe otiko na ka che marital rape obi adog se obey the problem nyina no o so oja aware o so obeja aware ono ba na e kan because on to me mfa ne ho hya team o se be ma na to no na wo ware obi oba wo ne ne te meye menye eye mo na ato ene ye ne lawyer for ne be twetwe nkom afei so obi so oba ware no se me wo wei sika wei me papa ne na ekufu ado me papa ne John Mahama me papa ne ho ahwan na ebede di se enya no kra enu tumi gina so ja ware ana fraud the lawyer for friend misrepresentation and any nyina baba be kan ho asem afa mema no mo namo a makasa asem we kra ma brege asem mo kra mo hyehye bo mewa wo bi eja ba ko nti one round o se mewa bo hye fun na mo hye no ene ye be hwe ni nyina breach of promise to marry me wo case ana unim me dada e friend me vim lady e fia poke na vim number e jana ba because na Friday lawyer so aba ene lawyer yi kwabi kwabna mensa aba ena afi lawyer keke kwami kodua enso aba ye ni abrepa na ye be bieja amama no enyine ehun se mra wa ha bie wani nyasa boy bi or the 6 ebe o 9 nyasa girl bi e the 6 be o 9 ye ba sesi a Asaba bi o me wo case na live ene ye de bro wo Adom TV so ye wo azoye se de edi kan ka chem dada ne ye nuanom lawyers a o ma bini yie a o mo de o ma ko law school ehu mra no ete mra na se home mra edi mra no wo mo na be bie yani na unam ba bia no nim se ba bia anam no e ho ache a na e ho otro na fe wani adan ho so wetumi ehu se de wo se wo ye ni ye fa me vim lady e fia pokua ye ne lawyer Kwame Kodua ye lawyer panyipa so e wo DVL won so ye aduma wo DVL do so ye lawyer ni mapa de lawyer for kan bona fide lawyer ye aduma Ghana Bar Association wo member mu nya asem keto akrabra no we senior lawyer Kobi Wusumensa enso abeki ho no so nani abrepa no so ye lawyer pa
Ghana Bar Association for nyina gine tum so certified lawyer onimo mra no pa nti ye ma omunya abochema ye na case ye kan ye no yetumi biebie so ye medical de to wanim dada say oba ye kan asem ya baba wa so no ye frɛ no oba ya osi so no so on fa no ho nka mema sa anante basa no wonye obeto no bo ne mo be ma be wa na so ye obi a wo sika kakra koso no ne fie ni bi nti won kofa ohia to ohia na meye double jeopardy ema no da bi nti obeye eyi ne se na mo me wo se wo kɔ na so ni bi nti we na beba we na beba mema bebre wa mo bo jebit amo mo kɔ nti bra ba kokora last oba no se obeje no so hwe na bra no okɔ na so ni bi so niska ekyei eno nya be ma foforo no de ni fi achimota branch ni e de na ba me komo kumase asemi esi okumase Bray ika o yuso edan a obetena mu kumase abusuan o se ofri mu edin baby o ye adwuma anuri ade nyina se bray boa nso ge ye huda oni bema na nante kakra nso ahu na Ghana for mema se wo ye obone wo di utro Ghana for mema adwuma mu anyame ne mema na ye adwuma na omunyina line se omu ye creme very creme oma bempa bema de oso akra we smart wo benya wo an wodi anya ge ya bieje ya mo yakoya ye fro share ye fro tade anadwo no na ge ni be hu sese nya no kure na so won wa bie na be man se hwe ye nya hye ka wa na so fo abompa ndi e be ware nti obi eja afa ge isi rape eno na ebusa lawyers wo mu chiche mu se number 1 yesi ya to obi mu na ye rape no then e che number 2 wa ware oba wo betimi e rape no because wa ware na ye no ho ade dada number 3 obi tumi dada obi so me ye adwuma ha mema o say obi o say mema chop money busumi bia 1 million nso ohu 1 million da o mema busumi bia meto ntuma mama me meye say mema hunu adwuma ni nyina no de na mra eka e wo no ho nti lawyers ya mama kwa ba mama me case ana so sebo ko de na me ado nti asem ya ye ke ehu na ema ya na etore bi ko ema no kwa na abu ehu say ye mema ewu kwetena we hu ni chim no ne ade nti lawyer mama fan start emfi ho number 1 cry beba mo na ato no so but so obi be dada obi so say mema ba mo nua no mema yi ana wo de onka ho mo ye pa nti be ba o say mema o chop money no bandi a share team so be ma chop money 1 million because of that nti obi o ka so be ma chop money 10 Ghana no o say me pe umum say lawyer de ogisika emu odu ti ma me fa lawyer no afa no afa obe kwa kwetena na nyesa na ti sa oba ya de misrepresent wa dada no nyesa de asem ne tie kra no ode wire no eno owo case wo ho ana o case oba ya betime gina de ekoiso no oja ware na say lawyer for mu asem bia mu ka mu say pafree say ye gigi ade ho na ya ton ade no ye kanfo ade ti say ye na ye adverti utumi kanfo joy daddy utumi brukutu na o kanfo nti ono so kanfo no ho se o kanfo no chese ade no wo ho na o kanfo o de tutu e ho ani ho nti de o kan nyina ni ho oni nyina so bia chese entro ya chon na ode akope oba no na oba na giato nti oni nyina so bia se ebia mi ofie boys quarters na am say ya brosan ende enyeje hu bia bem nyata yazi ebia nantwie odwan mesi nantwie bibi ho ti ende ye do be chewo okay we dey cry twini na se wo leo no hwa na da kwan so na odi aisa na odi anya oba no betimi aye divorce ene se ka wari o ga na nyina ka eja egu se obi chewo se bia mema o say na wa amawa mema o chop money na ma amawo ana se bia mesha wedding o fan say no kra na ya mpempi yeta de dada mai me se meya wedding no ba no ya anya wedding a ubetimi agina so akoka che lawyer say court se yenwu aware no se meya wedding wa anya wedding na wa ware okwan bi so enya sa nti wa ware okwan bi so a ebia o na nka onsem ye nti na ebia wedding ma okay and a wedding so send any time frame meaning kokografo bi kra o mo ware ye na actually o ma wo mo mawi kra na mo ye wedding nti empa onza but this is a situation aniama ni ho kra na odi na da kwan so de ewura no akohye sa de ewura no betima gina so no file for divorce but we no because aware ni need 2 years nti eche okona court ma ho kwan say go aware no bra na for divorce na bra enti say so san ko sere ansa friend na
you don't go as of right. Untimi internet say lawyer who are here was say our end mfie bi ansa na wotimi egu aware no insanity edi mfie say 2 years oh sir at least Ghana mra minim da e was say 2 years ansa na mo why 2 days was me jaya no okay say we abet ma kan no but kratem na bia ntwe ansa na e betwa mo kratem was court and now court so twem 2 years na ansa untwe mu a e was okona court ni ma kwan say wo nya so bia odi divorce neighbor yes adia untimi nko te say obi a waware ache on the end no ane say okọ say me bejawa but wo de na ni 2 years there e was say okọ na court no ma kwan say wo nyina so enti for divorce na bra na nhwem I see la kwa me ko dia yes wo de unu aba make say ade wo betimi akọ na mo mema mo okrom yema mo ka che yema say nya bi ni o eni ebejeja mu nyina e no pressure de okan me just me no de okan de no kra so run so na okan de no so na eno no tie ya o de worry nti bia wo de obefa no se de okan de okan bi egu wo de wadri me bia na mogu ma but no de na ya semo a de hia no pa na nti court no ntumi musa oba ne say sabi oba wanyini a wadi mfie du wotwe ko wadwene mu da ho nti obi daada wa say wose wankasa so tumu se we na da ana wo kwan se nka otumi check say de oka no eye no kra so e boga na onye boga ofin kran na betene kumase no o daada so e boga na fia mantel no sa na na mu pia mo ne ma ne bi wo e be de se obehu but the tell is someone wakano and someone wakan no na ewrei wode kwado dwemu a ma no ebuo ne tim pose ono betu sana mo no ntise ko ba se someone wakano bianko ye na ntraba mu na nada ba mu a na akosa yokofa no mo kabo mu komani mu a ebi abe haje akam de sokọ bi de no kan no fa efemi no de no eno so sa pepe na mra che in fact tempempi na ni papi enim that's so eya na nya court ene a lawyer for pese ake begu awaye onde okura na no ere nya samwa ubaya na ego no da bi enye obi ape enye obi a efe eno ntina court man san share no se na tibia ware no se mo so hwe kakra efie no de mo kam ho sadan mo ne efie bi mo na mo mnu na manim kakra na mo koba enye de be soja enye de be soja nti dem mo san efie no so na still na ya ko eze mo ntimi ntrande a that was all court na o pekwanya sonko bi za efie no anka mara de maye no de nyanso ye mo na so sama mete ho na bia na no de se bia nipa no ontua chop money se bia na onim ade ba kwa na se nkrofo ye kwa obu anu aware anu mo ya efro no wie ye honeymoon na okotena broche na o de ote ha ono so se bia obroni ba bi won mo bi eja o awa bei o hye ba bi kude ya o ji hit mi wa so waja ha opei ba e nyina wo ne opene ne da nti enni mfie 2 years ana che afi na wo sele court na wo ni sika wo sele court ana o yenden ana che na ndere bia na ho che aba no ho che aba but the home say fie no de ne papa mo a e was mo bobo de na butibitra na no antimi anya ye dia na busomi nsia bi num kra de busomi nsia bi o kra busomi cases na mo ye no mo ye bia enni busomi nsia na Oma ba court obegwa ebre ka gba ko bi na Ramzo ho wazo ho krato no kra Facebook Facebook awaye na o said nim no e mo sa se edidi nkomo e Facebook so nti anoboso me ba mi no no mi ansantem kra ni na amware no so ani boso me be nsia na jase omuja awaye ene wan ko ya na wo se omutrande ni nti Facebook enti ebisi bebre ebi wa abosome bi ebi wa kra se royal se bi eda na aware no besi na anajuna yes honeymoon asna na wa ha na afi nsem bi abama ede ho balo ya se sa da na omo ye honeymoon na nka omo nsan marriage certificate na mpo omo hyekawa no a enka no betimi asesa situation no
Because when you sign marriage certificate na send na chesa enya aware o ana contentious kakra. Highly contentious. Aware no ordinance no. I just was sign my dream no. Zamoko sorry and Zamoko marriage registry. Na mo sign via. Na chesa ya aware. My dream if it's a process. Ordinance marriage no a process. Process a chance your baby. Na kwa ku real baby. And the chance and say mommy no mbobo mutum posa mo beza mo ware. Na fe mo elect what form of marriage amope. I fear there na mo ye wi na no di mo eno ano no. Ana eja ope no one man one wife until yes I saw them there ni bi akwa sorry ana obeko a marriage registry madwo me just say so sign so call sorry na ze the kawana show na o sign via hu be hia say sanya e kaza ze aware no o consummate consummate na mo say ye bieja no eno se bam eno amamu a madwemu na bibi atosin kakra it is a 2 years nso na say bia be ma no so mfie mienu no case bi wo ma story bi wo na say mu ye ya oba no yi eba ye na ese be ma no kwa mi say ompe ma ope emema bi nti oye no oba no after honeymoon no ano no wanfane san kan bi no say de obetimi akọ akokase one consummate so see me da madwe mo process on yansi okay lo ma me ma ho ne emusa se obey you say okase na ko pe be ma owo sike bi okay ma me je say ye jitum say no you said the only abe ma ka no na ada na odeda na e ma oba no gina na ada no so e de ware ndi oba no case be ma ndi oni case na sem de nye good okay enti yenko ba ko no so say one ne ware anajo na oba no hu ye na enu nti oba no ni che no hu mo nyina adwane wo so ama ne che se supokura hini no wo se ne aware no na wa bi wa ka we e de egu ho no be me si ye de aware nti ne wo se oye na asede no yire oba no ne da anajo no enu oba ne si rape amenti ase oba ya ware wo so dem asofo isra so de e de no bi to mo na be ma no betimi ato na yire mo na asa abro wa ware no me to aso efri be bi atini akodi can do ya no on say they said the senior kind aware no a process and the process the last point any consummation okay any nano omo beda consummation ni nyam memo a aware ne ncp and away no consummation any time omo call your friend is saying hotel na mo call hotel ho no ono person consuming oba no say onye no very contentious because say consummation in my no enya aware mama nsinipi say consummation in my enya aware yes enya ncp aware no nya yes sign court and crat nyina crash still say woni oba no enna ya enya aware David enya nya aware oh I see enya aware nti wedding o ye fia aware oni nyina sa na man I see sanity nti chinchini e wo say oni oba no da ansana aware na di mu ene na mu bie ja kra na se mu ware ye no say ya pronounce man and wife if you all kon eja bie mi mama aware ni ncp enti how about memma no a omo no mu bie ja ansa na ya begina so dem abe sign krata no eno so na je say omo de bie so say the last process of aware no e ya brofo aware no any consummation no enti omo mu bie ja no so omo begina so dem say dey me kan no de obi eja ni na ahegu say ye bomu din say we a man and a wife a husband and wife they say e be a honor power ne tirai it is a honor power ne tirai na e free work no untimi mi eja or ni ncp eja ni na ahegu eja na wa bie ni na ansa na wa ye ne ba ahegu oh David na samre we hwan ya say sanity and your friend consummation also to me consuming adwuma oye onti ever mentiase da bi mentiase ro emra sa na mra ne kan nti omo a omo begina so dem so na bi oba ne nyimba ebuso miensa no eno so ahye akwara ne nye mo na mkaze wedlock out of wedlock wonye akwara ya wo na aware ni mu ana oh and dey say because anyim na nsa na consummation kro na wo kan ba metiase pa ye beba be wo no na ye hira aware ne so be free okon be man power atiira oba ne betima gina so say ojaware if it's a worry you know there hasn't been consummation
O de ra keke asemi mo na mo share samra no mo lawyers mo na mo share samra no beto ra mo beto samra no nti atuguba na share mana na say yes leadership yaba meet odo awu ne I don't know I am re wo dada papa so na republican no they are cost bia kosi say bo mo tim person person mo worry no the law will not take cognizance of sa conduct. Ya mo ye ya nsa na mo ba. Satan na mo chimo pese obeware. Eno nyina bia na acts taking place at the time when amo etwempra concubinate. Eno it has no relevance to aware no. But munya bo mo chimo pese mo ware. Na aware no opese dimu nyami mu anasa sorry mo one man one wife say what nasa nye Canada e was sad no esi na why na team edimu e wo mrem ti no amade grounds for divorce it is why no kran she den si pinti court kwa betimi atwemu abra ono kra enye ate de won ware kra da madwe no na edi adanse say oba ne bema aka bomu a ompeza ombobra na omotena say then the dia dance krata na say ena no mbeda no krata na de ameka say process krata de yo krata de say ukone de ring ni aka wan na de show a process krata no so kan dia dance say da fans bosomi etoso bi no da etoso na isia wo asori man sa so for e kan e bomu as but mramu ankasa de ni nyina no say besipia there was a sadena etibi akoso no antibi amana de ebetim ne nsem kakra ba abusiafo asem no nika said the lawyer for can contentious issues but asem so a o se tie ne ba me yentwe ahomra na ye ba behwe se be ma no yire a o yire oba na force no ma oni oba ne dae no rape ana nye rape because emema bebre so ye o ma fan se Ghana oba de o kan no a o kire yes sana mema na wo Ghana no me kama mani no mu na mema o mu plan na wo mu nyina atiri mu no say oba de o si no a yes enti no me pray me ho no be pia so wa koma ne target enkomra ne hwe say o ma tomra na anya say be jeri America ni be ka say put cases on all of you ya be chichi mu nyina say mu bie ja wrongly ana mu na mane ye twe homra ne ye meto so me o case ana ne live ye wa Adom TV so ye ba sisi ya yes mama kwa babie we me wo case ana na de bro live Adom TV so na ye nkomo na ye de ye ko break cry nkomo aye bo no na ye sua bebre de afrem onim say this week ye nya asem ye be ko sa asem no so na abo ho nkomo kakra na we ni ye ba ne aba be hwe say awafo mienu na obayi wode ne ho asia wakata ne ho asia mfie bebre ope the right man na eto de be so o ye ho say wonim nyasa bebre obema aponche achi ene so ko ware be ma be me ya dada say confident trickster en trickesi ankasa edan o timni nyina wa dada obe ne na kwhye de ma ware na wie hia ware so afi bieja oba ne se wa dada me mahu na kire nti menye onso wo kwhye de mo ho obi anhyew nti e ba be hwe se o se be ma na to no na wato no na na nye emema no ko na dada ma onim this week enno a ye kan asem bi wa Adom radio so oba bi a wakoyam sebe moto ede me kakra me ho kra wo sikra gu me mentiase na wo de sebe wo nsa na sofo abai mo ko nyina ye be pa case atom so abecheche mo na wo be ka kire ba ne se kona ko kan episode homa no ko hwe episode bible akan wo oba do ukunu buno bren ho ase da bi sofo na nka ncho se oba ne ye bra onyi moja no wonfa no aduane mamema na Ghana mema de Rade hwe Ghana for mema so da bo mo bai da emoto amudi na sase so lo de emra we so omo ye mmobo oye mema ho ye mmobo obi awo ne ba na wakoye na duro hwe de ode ma na mema omo mo ti Ghana bebrefu adoa se ne amudi no mo check mo ye no serious o ma lawyer ma me bravo obey ya o say be me ye rape no waware wo no wote ono ye we de na anadwo no obi amfo so se mo ko hotel unim say ye hia efo wie ne ye dondo a
de aka na se mba wura dem mu wura dem be ma be na se de oba be na se de so be ma na to no na e no case edi kan no ma me si ni pi se aware mu e wo Ghana mre mu no bibia no e fe ne rape na mu na to aware mu bibia oto oba mu na enyeye oba so to be ma mu na enyeye bibia sa ne ho sa ina law America for no mo wo sa ne ma ba ha de ani sa de enti se be ma no kra yire wo se de cameraman ni na aka so mo kro ma hu bi da se guest na ba no mo ti mo de o mo pe akrokro kakra ntu yes o se menye bu o so na da no nso no na ti ne body mu se nkoyie ma no so na opia so bibi untumi nko police station ko kasa be ma na to me mo na wenya girl bi keke ana be ma bi keke na ire nti ano de o de kwan nti girlfriend obetimi akose we rape no ai but o yiri ana wukunu de untumi nkase we rape no ane de ntimi ade na mrane te sa na mrane yesa anye discrimination no ye no o de bi o se emra no bebre wo ho a ne fapem bible bebre o hwe se yes prove beyond reasonable doubt and I say it's better for 10 guilty people to go free than for one innocent person to be sentenced. Basically it's about Sodom and Gomorrah. What happened in Sodom and Gomorrah? Yangopo Abraham say nipa 5. It was a city. Yeah. It's assumed a city the nipa wo bro 100. It's 5 against 100. Next a 5 nebet must say 100. And he was very sure of what we are saying. Pa Zania Nakotum. And the man me feel say on the Bible mun say oba na say oyere ani okunu no momfa mo ho enka mo eti na che say mo aware for the oba ne obema mo waye a wo chance obieja any day any time anyhow but be sanity under the law but also reasonable ebi ho a truly oba ne na ne ho mfa no okay but ma tese ma no so da bia me ti pa me ne dos tie o monte so na no animra mu uti pa o say da bia uti pa ade anye say eto na bia eto na bia ya yempese e beka ayi asem na yempese mo ho ebe mu ye ho be ye mu nyan but eto na bia nya eti nko a eto na bia wa ya se na ye o ya ho eto na bia nkoyie wo ba bi wa ho eto na bia wankasa mood ni ho akono bia ni ho de o se Ghana oyire nom nyina ate ase ne se eyo ma se de se omo ne omo kunu no beda ma omo kunu no mani age lawyer and all of na kan sa ode meba o lo keke ma muta de onua eken se oba wa afo na be ma wa afo de uni ho kwan se odo ho be kame obi o se e wo mranim na any day anytime anyhow emra ne se ye na emra no oni mu body mu emra no onim de o feel wo se be obi a wabusa ebi a ho na me emeye kokwan so yi ko makola no akoso ane ma no ade obeba wa bre emra no ni mu body na obehye sa amra na ma o oh so partnership nti bieja ho partnership dia was a motemo ase na boya ne reasonable at any given time okay reasonable na chesen mo ye dey reasonable na chesen why reasonable months near any padre mo ye netne ti say is a variable na da bia also ti o ya ti wodo ho kabe okura bia na no enya dia tasi wo di papi fie mo nti na wo conduct ya ye unreasonable ebi so na eno kre o se ma no to ebi so na akono so atiako eno so emra no betimi a che se chinchin a onu okunu na oh to call one of bia maybe betimi accommodate nti eni se ya de to aso se ko ba se da bia atete kosa de na mema no so a omo guest so na opo adwuma obekọ akofa ge no ho akobie jansa no abefie nti oba ya no no wada oto ohwan krom no odwe no ho kra nti wo oba no wo de ehia no ana Ghana ba so de wo ntumi nkope be ma wa abonti because wo no ye be che kra eno so mra no ka mema no de ni bi oh nina I mean try baby once I obey what you say warrior now warrior there 1 man 1 wife there sense of reasonableness and your bank one channel okay it is our be man so the ho come wa
also consistent in my excuses. Say there be also say TN na say what ya oba ya de ya be me one na kwahye dem no a oba no ka se onye na be ma na force no ne na da no rape what dream on there so na comedy card ni edi ansa na corporate no there be am me join the menye ni zaware na dimo agency ya there ebe ma na si no ne nana presumption ne omodi ru adem ho no na a rape the question of consent it is a mra omo ru adem no say aware no nya CP say a CPA e so omo ru adem no na freely omo bi no nya omo prince okay e be say yeah fine but I don't know what koyama aware na timedimo as I no mantimi amfa madwem mo motremo manfuru mo pemu anya amana ware na animu a me de na tese madwem ya be say de sane wati oba bia wo e fenze mfichire bia da motobi mo na on prince say oba sa de na ode aye no it is a yansi dia na madwem say catch na bia obenya onemra betumanya ansam kakra obeya no enti ra mama musa say unu bema o se enye rape o but we say rape because on na dwum no we mu a aware no de be consummate one can say a process de be consummate no ne ena no ena we no susu nye free ena oba ajatum be ma ajatum say me pe ya aware ni nti ni ye wie ne peyo ena ye yo nti na che say rape o hu ne say de me senior kan initially sana na make say consummation enya mayaware ni ndim enti untimi nka say a marital environment na waka say utimi bi eja ni na in this situation no they say the senior kan you bet ma ka say a rape but it will be difficult to prove it very difficult like all rape cases very difficult because me number for medical officers kasa they will tell you say consent in a situation where there is consent there are bruises ewo eho twitwi oba ne ba no eho twitwi na gidigidi so ba so a eho besen twitwi eho tumi twitwi sana medicine for nika say ya the medical report back court normally be no say bruises and lacerations abro for mo kan almost say vagina penetrated o maka normally say likely say the crow chese no ma akwara am say hymen ruptured eno kwa de na so maka chese ne ma bebre to mete sebi obi ase no enti eno no kwa be din say obetimi de obi na say abranti bi ade ne kotuma hi wa dem 15 years say say nyon a so na manso nti ye de ato no to no yes enti sa case enti utum say bia na memme o Ghana bebre obewe no wo ne me ada gabi okra okopɛ no waji usika di o because ya me so na o mo otem bia me namfo no be o se o ye konom no ye konom no friday so beto ensan beto school fees betua afo wie na obra pese chale my investment ma me hu the benefit of the investment ya obeji dividends I investment ala na de make we wala na de o so kan say ebi mo ma no bo mo boka che wo me wo ma no ambo yes one day was a 1 week show bi aye no any 1 week show la ebu won mo to be for bi wodna ko nursing training college teacher training university obu won ma again no ne sisters ne sister we wa fa na aduma we onu kro ni mo bi wa ko pa aduma ho ama no ne maame afi bi oton ntoma ma no we si enchen de wa wo ne ba afiase e bi aduma so boka o da bi no ande no me bi aduma mo ka se o ko na wo so hu se when there are risks involved and it is ubia adwuma no abia te say the oka why investment now and it can go down the drain yes but my investment we see down now so get here na dire go for near bubu but say was so we dey ni oba no wo honte e ko so akatisi so but we dey akatisi so ade no oba no wo honte akatisi so just go to me realize obi wo hokra na wa man oba no kra antia say papa ya me ye o nyina no me pe untia o oh na said lawyer ne ma bi wo oba no of lawyer ne ma bi wo no ma na say o so utumi hu wo oba ma to yama o ti school fees o to aduane am o to atade so credit o the big phone so no kan jo so pe wa na we sa do ye ni nyina so mu ni oba no ho adwen bia
Oh, baby. Lawyer, I likely so be betting me. Yes, I only oban who had been there. Then come back to the money here rape. No, so. No, is everyone's possibilities, probabilities, and also. I can't say differences. No, Kitwabi. It's possible, sir. We will see by a sad or abra on the team for say. Biana Nijis and Banyano Crosses war ban will be here when you know, so who say, wait, dear, put two on notice when I want over for a coin. Specifically, it's just a one can't to me match or ban say beer or no why and she beer say beer me pel. One can't, I was any pan to me can. Also can. You do say a breach of promise to marry us. I never Mamma say, we no now say, we know the only say, a new man go back to the money rape. So now, Obi a man and in now said they won't go be. Or rape that sudden a quadrant canal. What do you mean a question of consent? Except to say, do maybe a ned and say, Ubetime Ejina, I don't see a back of peso. The approval say. Near course no maintain so obi ni obi ko radem ogitum so obeko no awura dem na o agi say who said dem make an kwa ma huti you atade no wayi na chiro say there me nya biewo a he fa na consent na ye adwuma no ye adwuma before mo be radem ana say be radem ana mbeda mpaso ana I don't know he fa consent I mean in the course of the act. Rano, so what you mean? When so can also run at Tadia, or what did the home come or what I said, crying where we are, what did the home come? Why the ambassador? Then Pocranas and Rano Susa Pesset, or consummating for one reason or the other. Also, there be or not can there be also, oh, my debut, no. Also break. Hey, so break. I'm running chair. But so could can a bad thing say, and no quano. Okay. Wait to me, so you may need other pieces of evidence. People monafia and some is near. Now, I've a build judge and was away there. Sanya and say me call ye dear. Yadri Muno and Nipo judge Adri Muno there. And obviously, Nipano one persona. The fact says the law cano. Ebi anipa na ewo twitwi kakra kro bia ba kakra no ntumi e ma na nye rape enya no na ye court be. It may not be enough. Eno kwano may not be enough. Medical reports may show. Ebi kwa na ho da ansana won no esa gro na se. Ene mai kro bi won mo won boy bi kro to me ma boy no ko bieje ansana obedna so dem. Ene nipa nye body bebre ho nipa di ansana obedna so dem ne apepe ye nim ne ya bopons ne de abedna ese ye ware ye nyina nye mema nko ene enye ma no so bi nye nti we ni de lawyer wo so ya baby no we ni pa de on shede ni case ho rape ni de oni case e be dig so be prove no oh consent ni I mean make us wo se ho no de awo no pa che se on the case ma dwe mo de sa ware nya nimo sa ware nimo so de ze ne et se cratch no prevalence brasa me no et se me no ba bi asia baby other than baby no it was a process na a process na as a fasoma wa en esipi no we and the we no na consent na ma no nti lo na o ka bibi se so obi so ehye e bia na ese mewa wo na se de aba na se dating courtship nti wo be na nti ansa nti waka we aka eno so se nipa no why no but because waka se mewa wo nti mami mieja no ba no pene so nti ene 360 degrees ni nyina odi acha all for you sweetie no de ama wo nti na se wan no a eno so betimi akose bia rape oh we say ebi be ka ho I say osi obewa na mani bibi ja wow lie but osi obewa wa mo eja odwuma yeah okay free sunyan wa betena nkan osi obewa nti amo aton dem niema o de hwe be me osi nyina because osi obewa eno nti na ma o ye niema we ya substantial wa ko wabusuafo kra se obewa but akoto ajanso wako obusuafo so obewa no ti bibia che se
worry I'm not even wedding gown afedi to manum ne ade nyina ade chi ya o na ti mani so eno the breach of promise to marry be ye adwuma pa sa o what's all banadaji no I see also compensate I see ani cameraman na mo ha na o chale say me tum nkofofo boy say what town nyina sa mewa ni ebieja ma no so sa mo nyina ani na ho don't go ebieja wrongly mpacho betimi afre na wa che wadwe because say ni na da na aba no edoso nti ne ye me wo case na obi ehu e ma ne bi susu didi nkofo sika fried rice any ade chicken valentine bebe obi makwabrane tumi ko soa ne ma carry the go no de ama no de bia ma ne ma ne ade no ade wadi so nware no na lawyer kan a breach of promise ma obegene wig obegene pons nyina ne perfume sika nyina ho mpacho share screen so obo se number bi ho e number so betimi afre na se wo issues bi e te se ya baby die bi se be ma bi a sha obo so obe wa no wa wa bi eja wa mo eja wa dwuma se de lawyer ken wasi jinsi akese wo di dwa kwa waja chese ene ma nkofo ye de pa lawyer no se na mbusa wa sem before course be be ye ode ayi me chese moto ni ko no aduane ma be me no be ma no tumi nsiu no divorce say divorce na say usiu ne say the talk to ana say na so we trespass we wakum unim dodo a wadi oti ase nti ebede na obetimi agina so agya aware because cruelty won say o de sa moja na be ye aduane cruelty won and unreasonable behavior and so on I see mama fa call Nasri mama ma okay mama ma good evening akwa basoba me wo case ana so patron free him edubiase mo mpacho mayentie wasem masam ni se inspector mo ampine fo me I through my nekra so ba tu three kan everything no kuma se wo so be wa ni na so wan wara na se no go compensate na I don't know be ma to say na da ji ni am opa no ma ko de dem no wa no and no so on pedinti and de tia dem I didn't hear matu wase lo what the point no say aden na oba tu ko ba bi so ko wa be ma ne mo se breach na be ma so ase na da age no so so obi ba oba akodem unim joy da dudu obe no ansa no wura dem ho even the confidence akukudro no ko de be wura dem ho say no so enye yi ketwa no de wura na so mi eja ene obe bi eja ono so ne question no mpacho ubetimi ye no ano na me ko next call da no e ya me kan say emaye vulnerable in society nti da bia mra no bom ho ban se obema ema oba ye niam bia se obeware oba no nti na wanware no no sa na oba no nso ma bema no ye niam bi na so wanware na onso betimasi no ba se ye kodem ne sa gidigidi na na oba no be de mra no ma kwan sa se oso sen nti na o si okay eti na lawyer aka no eno o se ye unreasonable behavior on to me fa eno ma ne mo so adwuma asai a ene ubetimi aba bra kwa me mama good evening ene akwa baba me o case ana so mbato nyakopon adom yeti o boss boss kasa den but kasa vita kwa den wa yo Bakwame Bakwame homa na tiko ame fa another call am pacho share screen no so hu number na fa wabo wasem no so tofa na wa ma wo pagya won ne kakra na lawyers etumi etie wasem no matimi ama answer ese na e fata so nsa bekam hello good evening hello lawyer am say we feel line so mam ko brother ne good evening madam mbaton ka se free here Because free Anamase Achimisian region. Anamase mo. But me enti o question no. Me nya mi bisa se me me tete. Yes only about after 6 months or your year. And after me bisa lawyer. Lawyer pacho only about after 6 months or your year. Oh say there be want to me your year sir just why en ho ade. Enti pacho me mo ba bi another why. Obetu by force but now them obebie je opunu to say dey kwa dog no masa mpacho anya ware na lawyer na aka no ono ni mumra no sister Vivian good evening evening mpacho ka say free here me pacho me ga bi Kenya
Ah, so obi nsisi wo de. Me ba to ayi so wudu mukurisi na se. Muku to para so da jare be jana. E wo se okofa oba wo ti ana. Ah, lawyer mpacho sita bibi agina so. Also okofa ba wo. Ye be kwa kuma cancel root. Osi oni kwa so okofa ba fufuro. Why on what dia na? Sita bibi. Yeah. Why on what dia? Why me wedding? I reach out for. Lawyer say we enshada nye e court assemti. Ono we dey so for na so obebem because we na sister Vivian also huremu na sa so obeja ne sa ye den. So be ma no pe no. Na pe no dia meja o sa na ye den. Amusu munya asem ma no me ma no mo bo mo ntene sa. Ene ma na buo. Meja o crowd dey oti aye so okofa 1. Kofa 2 bo baba no obi eja. Ayi bra kwa me mpacho good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. I'm TV no pacho delay was so tie me no. Pacho free here. Tantra. Batane. Mo mpacho guza question mama why? This is ya. Yes sir. O say? But you also put on baby na. Never do. So the art of ma so no matter so worry no. Na dey so baka so worry ma so dey na with me Ba won net here. So ni net mo ba mo so worry. Na dey so ba ma. Wasesa na dwen Yo. Aban so na dey so worry bi mo. Ba unse wa boka wo no ho ana. Wa boka wo no ho ana mo boka wo no ho. Wa boka wo no wa ko wa so no ma pe to ko ino wa dey. Abo asisa na dey say me worry bi. Yo. Lawyer ya worry mo boka kokwa. Ya worry but say wa ma na yes ani ma ni nyina. E free say omo person omo worry oba na ti ase ne dey. A breach of promise to marry bemwa ti oba na beja na kwa so otime compensate and bra pacho kojusi can never me 10% why I say a breach pa and pacho mama last call and pacho good evening. Hello, good evening. Lord mamusa sa be me die ya say breach of promise you no so oba na ma na koye kokoko no me ade watoto ne ma nyina wie o say oba no say onye depend so na ko bi kano the be man yes anya man nyina with expectations da bia wo yanim me worry obey na oba da sorry onim Jennifer ana wo hu baby fufu nti ozo on worry bi mu no de na jese wo ya di be man hwamo na so e bia na ya kasa ensana o de kano ensana o de ko e bia wan fa nkose o de ko bokoko ensana adwun ze omu bi no o da kokose ensana wo mu no ba ko ze o de sako hu papa no erana ne papa ne ma me so o ba mbasa na twem pra kakra ti yenye se e ware mom de bom sa wo hwe na se uhuna o ba me ho a eno no different from say o de sai akobodin say o ba me pese menya na menene tsa eno de ba ko na o kan eno ye de akoto dan ehunani munsa de o de ko bie ene cheze mu mi ofia ma mo mpa yo sebi eno bi na sebi ingress and egress obenya kwan aba ho na oba nso benya kwan aba no se eno bi na ma oba aben ben ma ide na be ma no de senatum ze no ye kokoko de eno de na bia o ye tikakra ne oba no da so ye no visa metaba ofie ma be hu ne ma bi nti me ware wo de ne ya untimi sana tintina tze izanza mene wadin komo bia na maba ofie ba ko ne mpanifo abetase ntino sane tebia so tira case ya ye kan ye de we de oni de di kan no scientist mbiem ye he no wo case ye no de kan wajiza fraud no de dada no de so ani obia wo madrim no ba ya no sansem a catch ne kan no nam so pa na e ma no sin adwene pise mewa nti ze ko base dinya koye na da asem dia na chese no kredi ama ayonko fanum nti obetime agya no so na watwene ho debo aware no so na ne e ka no madwene mu bie mu no steps any processes sase baby na kwa ko wie baby bi janu mu na ma waye no edimo eno no ntimi asipi awon fa mo pemu
amasa nneɛma na nkɔ so a bia na no so ho asɛm ya den nti consent na mamu ho na sɛ nneɛma kɔ so a badwe mu na bia rape bi ya bam nti ate no so lawyer mami tie wo sa asɛm no ho sɛ owo case anata wo ni case nti sɛ de me senior ka me ne ya adwen na mo be den sɛ obe prove rape ha minim situation but ebia sɛ nkɛyɛ na me pese mbieja on pese obe bieja afi na atade tete abebam pieto atete edem ho asese ne ade a na say there is more to say of force on the way into wanya bibi foforo aka ho eno say na be ma na easy say obe prove but say me prem say na petre na samsa a bad thing say rape but a bad thing say obe prove because you are proving beyond reasonable doubt enti emra no de uhu a ebeboa ho enti etiefo yɛn fancy anom say me okay sana na de say na yehu de oya ebemo hu say rape lawyers na me yate ase say consent ehia pa anti ebinom ho no ma emaya no aba no 18 16 15 omo wie Jesus omo ne namo wadwen be o so omo nyine tie de lawyers ne ka no ma oba no pene so ansa anya sa ubekwa kodem na ma me bra wa bra hwe no wa ma na akwakoye kwa nti ye nyina ye suamra no na ye de etu ye hofo mo so a ema na mudi mema sika di rough mo so amon wa unim se wo mpe no mema no so a mo de promise akese na mo bieja mewa na ge ye bie mama all because mewa opekawa chese mo nyina mo obi amfanye esuade because lawyers a chair say eno so betimi esi breach of promise to marry nti ne ye nyina da ho case bi wo honom catechist tete de ode mewa nkoda maya mienu o kire o mo single say mami mieja na bebie munim obi eja sa nkoda no sa no obi eja sa nkoda life enti ye de besi anu say ye nam ase ye nua be ma Michael Apabila na ye research assistant my lawyer Kwame Kodia NFA lawyer Kobi Mensa munyina ye dem ase cameraman ni production team ni directors ni ye da munyina ase yakopon ya adoma next week ye be say share e wo me case anaso enyumai good evening ye from me vim lady e fia pokria